بسم الله الرحمن الرحيم لقاءه إلى عليين ووضع عنه أوزاره وثقله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له شهادة عليها من رداء الإخلاص حلة وأشهد أن محمدا عبده ورسوله المبعوث بأكرم ملة المخصوص بأشرف خلة صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه السادة الأجلاء. أما بعد، أيها المستمعون الكرام، أحييكم جميعا تحية بتحية الإسلام، تحية أهل الجنة. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. Katan sinsanglit pamudji pagkatunggal simahasut simahating di Allah Tuhan amuin mangangampun sin katan parudusahan sin ipun niya amuin timawat saruta wala nagsakutu hawaktuin sila minuwi nangarap pamahasut simahating di Allah. Salawat iwan salam panabi pilihan amuin nabi pamumukuhan addat jungjungan nato Nabi Muhammadun sallallahu alaihi wasallam danain katan liud daing ahlul bait niya iwan pagkatan lundang karabat kasahabatan niya. Hari pa kita niyo makatagna atawakan makasud pamawdu sin kita niyo harum ini mabaya ako hitukbal ko na amawon kanyo katan in pagsarang sukul. Labi aula pa hambuok guru sing kita nyo katan amuin nagdarungan nanguhani sintumpukan usbawaris gaanakan Sheikh Al-Ustadz Muhammad Indalal da naatawakan lapay na in katan sing kaguruhan hawabaan niya iwan hakatan kapala amuin timutuku sin usbawaris. Magsarang sukul kanyo katan sin amuin tiaabit nyo kami mari pakabun sin kamo away roon maksud ka inggot malengkan dihilan nyo kami ijin papagtanumon simpang hiyanum sin kami hasupaya raman mapuso sin kita nyo impang imbunga simpang hiyanum ini haadlaw akhirat. Jadi niya mga palanggungan ko haagam Islam nasin aki maray di na maghajat in ako suway pa magpakilakan niyo kaluwaha nasin aki bakas na ako kaya pakilahi Ustaz Muhammad kanyo katan imaudo sin kita nyo harum ini lasa maniyo tiyo amo im pagbahasahon fadlut tawbah tawakan kalabbian sin pagtawad. Mahina to ini wisabahon at tawakan pangadjiun harum ini. Jari hasupaya raman in ikaw iwan sin ako at tawain kita nyo katan makapag-us dumauhat mangayo suhod pa Allahu subhanahu wa ta'ala magtawat sin ka parudusahan na to sarta humangad hulat sin kaampunan sin Tuhan na to Rabbul Alamin. In kitawang samano siya may magad na haliwot sing kabuhi taim magpakawaak kita dusa. Kal na tawiat na sin kita mano siya in magpakawaak dusa. Nagdurusa kita nyo harum iwan adlaw. Impangatod na to, indila na to, inanggaw ta'waran na to, apabila inyan katan nausal na to,
papianglangan sin Allah subhanahu wa ta'ala hawayroon tampat iwan wayroon waktu inyat tubistahun parudusahan kato sintuhan. Na pagkatabi at to simbang samano sa magkasa dahing hasawabyat to iplak hetaman sin jungjungan na to Nabi Muhammadun sallallahu alaihi wasallam hadis niya mulya kullu ibni Adam khata. Inkatan anak Apo Adam magkasa. Ay bimana magkasa kita magkalaong kita magpakawaak dosa. Hati niya tawi at to simbang samano sa magpakawaak dosa. Na pagkatawi at simbang samano sa magpakawaak dosa, sipat sin Abdullah ibn Mas'ud radiyallahu anhu imano siya tungod paparudusahan nila atas dua parakala. At riwayat ki Imam Bukhari an Abdullah ibn Mas'ud radiyallahu ta'ala anhu qala مثل المؤمن مع ذنوبه كرجل تحت صخراء يخاف أن تسقط عليه ومثل المنافق مع ذنوبه كذبابة مرت على أنفه فحرقها فطارت. Law sin sahabat pilihan Abdullah ibn Mas'ud karidaan sa sin Allah subhanahu wa ta'ala kariwayat ki Imam Bukhari in aginiya in hantang sin bariman tungod paparudusahan nila sa kaula-ula biasin hambuok usog amuin yaon si hapigi bud at tawakan yaon si habibi bud mabuka siya karaganan simbud yaon. Unim maksud may tapag masaalla sin Abdullah ibn Mas'ud in hantang simbariman tungod paparudusahan niya sa kaula-ulain siya yaon limilingkod at tawakan yaon hawawa bud mabuka siya karaganan simbud yaon. Biadinin hantang niya imaksud din dito amuin imbar iman ababilain siya makalanggal simpardusahan amuin sibu da asibi atawakan dakula magsaruun doon siya damahon damagkal na simbuhaan niya pa Allah subhanahu wa ta'ala iwan damag niya kal na sin tiyataka masiksa sin Allah subhanahu wa ta'ala tungbas sin pagmaksiyat niya patuhan iwan buha niya sawab sindi niya kaingatan konsum ko ni sa atawakan kuno niya hipagbaking kamatay arakalain siya abutan sing kamatay hawala na kapagtawat patuhan. Ada pun nin tao munafiq law sin Abdullah ibn Mas'ud inhantang sintao munafik tungod paparudusahan nila sa kaula-ula biasin aon sadyati mapu maun pikot atawakan langaw tawaw ilong niya budyawon niya sinlima niya ang pamalumupad impikot jadto biadin kaari inhantang sintao munafik biana sin hajaman sin kita nyo biaon pagkakitaan nato pagkarungukan nato mamanus-manus siya magpakalanggal maksiyat at tawakang magpakahinang dusa. Puno inhipagpamong nila sa laggo-laggo lang nga ro sa malagwin ampun. Bunal sa to. In kaampunan sin Allah subhanahu wa ta'ala lando dakula. Iwan di na to masukat. In kaampunan sin Allah subhanahu wa ta'ala par tupot sadya mga sila amuin na ngayo kaampunan patuhan. Dendi hadunya adapun intao amuin miyatay halong pagmaksiyat hawala na kapangayo kaampunan pa Allah subhanahu wa ta'ala na inyat to ipanguli tapaukum milik sintuhan adlaw akhirat mamanus-manus siya hamasa na to iniwihaon magpakahinang dusa magpamong sadya sugol pa maakulong niya so ay na ako makasawang pa ako mag-ibadat magpasumuna ako no siya habag maaksiyatan ang pa siya mag-ibadat patuhan nabihat tuwing pagbahasahon sin Abdullah ibn Mas'ud hakawal niya inhantang sin munafik tungod paparudusahan nila sa kaula-ulaon sadya di mapu maon pa ilong niya langaw atawakan pikot budyawon niya imadya to hamasa na to iniwihaon mga palanggungan ko agama Islam natumtumon sin kita niyo impagtawat deng haparudusahan amura ini inlawang sinhikasut si
sin ginhawawaran na to, iwan sin nyawalihan na to, hawaktuin kita nyumui mangarap pahadarat sin Allah subhanahu wa ta'ala haadlaw akhirat. Naringa sa wabyat to, tiyawag kita niyo sin mahasut si Allah, halom sin kalam niya mulya bilang hasupaya kita niyo makapag-us-us magtawbat patuhan sarta makapag-us-us mahuy deng hakakahinang amuin maksiat patuhan. Habarman si mahasud si mahatinggi Allah. Bismillahirrahmanirrahim. وَتُوبُوا إِلَى اللَّهِ جَمِيعًا أَيُّهَا الْمُؤْمِنُونَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ. Farman si mahasud si mahatinggi Allah, tiyagnaan niya fi'lul amr. Watubu ila Allah, iwan pagtawat tuod kamu katan pa Allah Ta'ala. Watubu ila Allah jami'an. Hisyun tawag si mahasud si Allah riha ayat ini. Ayyuhal mu'minun, kamu mga barigiman, ay bima'na bi'ara kita nyo simbiyaitaan sin Tuhan, in mga sila amuin wayroon pamarat saya pa Allah subhanahu wa ta'ala, in sila di makapikil magtawat pa Tuhan. Tiyawag si mahasud si mahatinggi Allah, aayat niya mulila, watubu ilallahi jami'an ayyuhal mu'minun, sarta hipusan sin Tuhan, la'allakum tuflihun, hasupaya rakum kamu magparuntungan. Ay bima'ana imano siya asal gawaitaan na sintuhan, imano siya amuin nangangayo kaampunan pa Allah subhanahu wa ta'ala, dahil nagtatawad dahil nga parudusahan nila, wayroon mahasil nila rukaing buat malengkan amurain paruntungan dakula haadlaw akhirat. Hafarman pa si mahasud si mahatinggi Allah, istaghfiru rabbakum summa tubu ilayh. Pangayo kamu kaampunan din ha Allah Ta'ala pasalan si mga parudusahan nyo iwan kakupulan, iwan pagtawad kamu matukan niya. Napagkadiakan sin Allah mga ipon niya bariman im magtawat, tanto aun aturan sim pagtawat. Sim pagtawat deng harusa suway amuin tawat matutuod. Amuin tawat pangayo kaampunan hari na pag-isab-isawan hasalukay bugi. Iwan mangayo kaampunan tulus ikhlas. Iwan pagsusun pa Allah subhanahu wa ta'ala simmayta kita nakahinang simparutusahan niya un. Panawag-tawag si mahasud si mahatinggi Allah, ang mga ipon niya beriman, amuin nakaan niya sila singgin hawabaran nila, daing harusa na hinang nila, papagtawaton sila patuhan amuin, Tuhan mangampun sin katampardusahan sin ipon niya amuin nagmimiki maap nangayo kaampunan kanya. Parman si mahasud si mahatinggi Allah, tiyawag niya na isag magbingin mga bariman ha ayat ini. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladhina amanu tubu ila Allahi taubatan nasuha. Subhanallah. Tiyawag si mahasud si Allah ha ayat ini mga bariman. Unim panawag-tawag kanila sintuhan. Pag-ubos sila tiyawag, diyak na isab sila si mahasud si Allah yung mga bariman. Ya kamu mga amuin na mamarat sa pagkatunggal si mahasud si mahatinggi Allah. Unim pang daagan sintuhan pagpuas tiyawag, tubo ilallah. Pagtawad kamu pa Allah Ta'ala. Dahil hamanga to sa nahinang niyo, tawbatan nasuha, sintawat tulus ikhlas matutuod. Atin, biya dato kita nyo betan sintuhan, aw mano siya magtatawat bukun tulus ikhlas. Mabanus. Mabanus mga mano siya amuin magtawat sumakawa awala doon ing kaikhlas halong pangatayan nila. Sambil magbing da sila pagkakahinang nila maksiyat dito. Adapun ang mga mano siya timawat patuhan
Ukon imaksud bathangkan sila nakabalik pahinang nila maksiyat yat tuwatkal na kugbaya nila balikan bukon. Sumagawa hasabab sing kalam masim pag-iman nila naraog na isab sila si syaitan magbing bathangkan sila nakahinang simparuto sa kanya tumagbalik. Angkan kita nyo biyaitaan si mahasud si Allah o kamu mga bariman pagtawad tuod kamu patuhan. Dahil ha mga dosa na hinang nyo sintawat tulos ikhlas amo yan matutuod. Namangin pagtawad wajib hakatan habi anasin nasabot na to hadis hain doon amon khiyataman sinjungjungan na to Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam hadis niya mulya inkatan anak Abu Adam magkasa nawang saupa maingkita nyo anak apo sin Nabiullah Adam alayhi salam magkasa, magkalaw, magpakabaap dosa. Hilatun na to kuno matukan Nabiullah Adam alayhi salam. Paapo sing kita niyo. Puno, insya, wala ba siya nakabaak dosa? Wala ba siya nakabaak kasaan? Tanto in Nabiullah Adam alayhi salam nakaupi kita nyo kanya tawakan na paggain Nabiullah Adam insya nasada isab tuwi tanto lapayin anak apo niya magkasa. Nabangin Nabiullah Adam alayhi salam insya nasa sarta yung pagtawad ini wajib pagkatambar iman tantuing kanabihan in sila isab nagtawad daha parudusahan nila amuin parudusahan tumuk amuin tumok hapag katao atawakan hadarajat simpag kanabi nila. Nauna yung parudusahan na hinang sin Nabiullah Adam alayhi salam haparman sim mahasut si mahating di Allah halam sing kitab niya mulya wa qulna ya Adam uskun anta wa zawjuka al-jannah wa kula minha ragadan haythu syi'tuma ولا تقربا هذه الشجرة فتكونا من الظالمين. Haparman si mahasud si mahating gi Allah iban hawaktu nagparman kami ya Adam ukaw Adam uskun anta wa zawjuka al-jannah wa kula minha ragadan haythu syi'tuma. Ya kau Adam paghula na kau halam sin sulwa yan iwan sin asawa mo. Sarta kaun na kamo sin uno-uno na kakaun amuin kananapsuhan niyo iwan pagpasumo kamo. Tiukutan si mahasut si mahating gi Allah. In apo tanyo Adam alayhi salam iwan sin asawa niya papaghulaon halam sin sulwa. Sumakawa diaak sila si mahasut si Allah di papasuukon pahangkapuun kahuyaon. Wala taqraba hadhihi ash-shajara fatakuna min adh-dhalimin. Na bang ingkiaunan sin kamu karwayan si muok pahangkapuun kahuy ini tantuin kamu mabilang tao manglalaog ginhawa. Iblis la'natullah wala siya himali sa hingga nasasat niya in apo tanyo Adam alayhi salam iwan sin asawa niya nakasuok maong pagkahuyaon. Isinting tamanyo tiyo inkis sa nasabot ha kitab Dumu'ut Taibin kay Sheikh Majdi Muhammad Ash-Shahawi nalimpal hapid katluan tagpito hawak to inapo tanyo Adam alayhi salam nakalanggal sim pianglangan kanya sim mahasud si Allah amuin nahinang sabab piagwa sila panaog sila ring halam sin sulga harap maripadun niya nasabot hiwahab ibni Munabbih in agin niya hawak to inapo tanyo Adam alayhi salam panaog na rin hasulga harap maripababaw gumi halawm hanggatus katahon wala na inapo tanyo Adam tiyungas inunya pataas langit
Sartain siya nagtatangis. Summa inna Adama sajada ala Jabal al-Hind 100 عام yabki. Laong hiwahab, inkiaunan sinabutan yu Adam hawaptuin siya peturun atawa kampiana og naring halom si sulga harap mari pawawawgumi in siya simujud hawawawut din doon hapatsin India. Sarta hanggat halom hanggatus tahun simusujud sa iwan nagtatangis. Hatta jarwad dumu'uhu fi wadi Sarnadib. Sahingga timuhod atawa kan imanud in luha simpagtangis si Nabiullah Adam alayhi salam mon pawadin. Hati na favale atawa kan lihak Sarnadib. Pagkain Nabiullah Adam alayhi salam na puspus impagtangis niya iwang pagsusun niya sarta timawat siya pa Allah subhanahu wa ta'ala simparudusan hambok parudusan na hinang niya. قال الله تعالى فتلقى آدم من ربه كلمات فتاب عليه إنه هو التواب الرحيم. nakatay ma'nahi Adam kalimat amo impyag ilham kaniya amo insiyug-sug iyamalan iwan lagi nagtawad siya day nahatuhan niya na hasawabiyat tu tiyayma sin Allah Ta'ala impagtawad niya karuna bunnal tuod in Allah Ta'ala tumatay ma sin tawad iwan baying ulungon in Tuhan na tu Rabbul Alamin. Mahuli impangin dua sin apo tanyo Adam alayhi salam sin dua amu impag ilham kanya sin Tuhan na tu Jalla wa Ala afarman niya qala Allah Ta'ala qala rabbana zalamna anfusana wa in lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Amu ini impangin dua Nabiullah Adam alayhi salam iwan sin asawa niya. Qala, in kabtangan nila karua, Rabbana zalamna anfusana, utuhan namu, sa unnal tuod in kami na anyaya namu, in ginhawa namu, sabab sin panulangin namu, iwan iakad namu, indaakan sin syaitan. Wa illam tagfir lana wa tarhamna, bang di mo ampunon kamu, indusa namu, iwan di malapay sin rahmat mo, lanakunanna minal khasirin. Tanto sa unnal tuod mahinang na kami bilang ding hajumlahan sin mga lusong mawinsa na halom siksa sin jahannam. Na ding hasawabiyat tu halugay sin apo tanyo Adam simusujud sarta nagtatangis. Summa inna Jibril atahu faqal ya Adam irfa' ra'sak faqad ghafara lak. Simuok na mo natawakan di matong na mo kanyain Jibril alayhi salam. Tawaitaan siya wahayakaw Nabiullah Adam alayhi salam. Tungasan nin umo. Tantutuot in ikaw iampun na sintuhan imparudusahan mo. Fabaka ba'da dhalika 100 'am istihya'an min rabbih. Mahuli timangis na isab inapo tanyo Adam. Hawak to kaya ingatan niya in siya iampun na sintuhan imparudusahan niya. Timangis na isab siya hanggatus tahun kal na luman niya patuhan niya. Aring asabit tulong Imam Hasan al-Basri rahimahullah بكى آدم حين أحبط من الجنة 300 عام حتى جرت سرنديب من دموعه. Long Imam Hasan al-Basri rahimahullah timangis in apo tanyo Adam alayhi salam hawakto in siya piyawa na ring hasulga atawa kampiana og ding hasulga harap maripadon niya tunggatus tahun sehingga timuhod inluha niya mompa bali Sarnadib. Nabangin na po tanyo Adam alayhi salam hambok parudusahan na hinang niya hanggatos tahun wala sa imatod pataas langit kala nagtutok ko na dya siya
sawab sing kasusahan simparudusahan na hinang niya tunggatos katahon katan pagtangis niya sa jakal na pagsusun bang mayta siya nakaagad hapang panasati si syaitan kaniya biya diin nawahain kita nyo ummat si Muhammad sallallahu alaihi wasallam hamasa na to ini magtuda wahain luha ring hamata na to kal na damag patuhan nabista na to rawahain ginhawabaran na to nakatangis na waha kita nyo kal na pagsusun simparudusahan na hinang na to tali-taliun na to mga palanggungan ko haaga ma-Islam kamaumuhan hamasa na to inibihaon bang suhol bang budyang ang waktu magtangis na sadya sa binin sintunang bang kakaabana kakaasawa ang waktu magpakatangis na sadya hasawab na wapat imbanatawa kamyatay nasawa nakatangis na baha kita nyo kalna simbuka iban damag na to patuhan asubuhon na to ingin hawabaran na to Nabi sintuhan Nabiullah Adam alayhi salam Abul Bashar tuulan singkatan manusia hatat kala nakahinang hambok parudusahan tunggatos kataon tuan impagtangis niya kalna buka damag pagsusun simparudusahan na hinang niya na mga palanggungan ko agama Islam bukun hat hinabillah Adam alayhi salam intimawat ding hakanabihan Nabiullah Nuh alayhi salam hawaktuin siya ng indua patuhan amuin papanaukan niya na bala in kauman niya mga kalatumbas ha mga manusia amuin wala timayma sinrisala diaranya yaitad na sa sintuhan ya kauno iwot ayaw mo pangayui kako papalappasan im mga manusia amuin wala nagparat saya sinrisala diaramo misampeng kaunan anak mo naunin hinang sinnabillah Nuh hawak to diak na sintuhan diak na sa sinallahu ta'ala papaghinahon bahitra hatas simbud saruta papasakaton ingkatan sin namarat saya sin risala diara sin nabillah Nuh inhisiyo-siyo na wala si makat patas sim bahitra yat to di papangayuon duain nabillah Nuh hipapalagpas patuhan misan pengkiaunan anak niya unan inang sin nabillah Nuh nasisiya ng indua patuhan niya Allah lapasin anak ko yaon para hal kaya ingatan sin Nabiullah Nuh inyat tubukun karidaan sin Tuhan naunin paraman sin mahasud si Allah qala rabbi inni a'udhu bika an as'alaka ma laysa li bihi ilm wa illa tagfir li wa tarhamni akun minal khasirin si mambagin Nuh alayhi salam in agniya hasaputi ka kaya ingatan niya na impangayu niya dua ayat tu amu dain hakalipanan niya way nakaamu harida sin Allah ta'ala unim pangayu sin Nabiullah Nuh Rabbi inni a'udhu bika an as'alaka ma laysa li bihi ilm utuhan ko sa bunal tuod magpatilibon ako kay mo amuin mangayu rin kay mo uno-uno na way pangirap ko sin kamatkanan niya atawa kaharus niya wa illa tagfir li wa tarhamni bang ako di mo ampunon din ha uno-una na pangliulakad ko hapag pangayo wa tarhamni akum minal khasirin iwan di mo ako kaulungan laway tawbatun mo anug haraan kalabbian tanto mahinang naku din hajumlahan sim mga nalulugi in kakahinang nila haadlaw akhirat subhanallah nabi dua nabi nain nasabot taniyo nakahinang parudusahan sumakawa nag-us-us na ngayo kaampunan pa Allah subhanahu wa ta'ala Nabiullah Adam balikan ko tungga to
ka tahon timangis kalna buka damag ibang pagsusun niya simparudusahan na hinang niya. Laong Sheikh Utsaimin rahimahullah hasalugay imano siya naghuhula yari halom singgumi in sila magpakawaak dusa. Nagaangan-angan long Sheikh Utsaimin rahimahullah, nagaangan-angan imano siya sinsulga sintuhan. Sumagawa kalupahan nila ingkis sa jimatukan Nabiullah Adam. Asawab sadya sinhambuok parudusahan. Nagawa inabu tanyo Adam deng hasulga harap maripagumi. Nalilingon na to, kuno yung ginhawawaran na to, hawak to bihaon. Pila na imparudusahan na hinang na to, hawak to si Mang Putin umul na to, nag-akilbalig kita nyo, sambil pawak to ini. Mawanos din kato, tanyo hindi magpakatunay sin sambahayang 5 wakto. Mawanos din kato, tanyo nagmamaksiyat patuhan. Mawanos hawak to na to ini, imagjijina tawiya yaon. Imag-iinom alak, imagsasyabo, imagbubulang. Mawanos hajaman na to ini, mga kaasawahan di magtaat pakamanahan nila. Mawanos hawak to na to ini, hajaman na to na ini. Mga kababaihan amuin tabiyayaon nagbubukis nagpakita sin aurat nila. Kung ano pakita nyo tumangis simpardo sa hanta niyo adlaw akhirat di na tayo mauntuhan yung pagtangis. Anong pagkumulan di na tayo maunin pagtangis. Bawayari pakatuing kabuhi bangin nabi apo sing kita nyo katan Nabiullah Adam tunggatos katahon timangis akal na sawab sinhambuk parudusahan bang sa marapat makajari labihan na to impagtangis sin Nabiullah Adam kal na labi mabanus imparudusahan na hinang na to din kaniya insya nabi patasin darajat din kato tanyo inikatan nabi sintuhan sumagawa hasawab sadya sinhambuhok parudusahan na hinang niya nang dahin na hinang sawab kaya kuha sin Nabiullah Adam alayhi salam iban sinasawa niya yapo Hawa ding hasulga harap maripagumi bang indua na binangayo kaampo ng patuhan Nabiullah Adam iwan Nabiullah Nuh alayhi salam in Nabiullah Ibrahim iwan sin anak niya Ismail Nabiullah Ismail hawak tubiyangon nila yung Kaaba nangindua ara sila patuhan haparman simahasut simahating di Allah wa tuba alayna innaka antat tawwabur rahim ibantay maing pagtawat na mo ya Allah unnal tu tunggal ikaw in tumatay ma sin tawat sarta Tuhan bayin ulungon damit yan yan Nabiullah Musa alayhi salam hawak tuin siya jumungjong kumita sinjat simahasot si Allah dundi hawawaw singgumi kalna maalum kato tanyo sarta daram tanyo pagkarunguhan ingkis sa sin Nabiullah Musa alayhi salam in siya dumamag hamatungan tamahasot si Allah dundi habot turi siya na haijib naparahal kaya ingatan si Nabiullah Musa alayhi salam in Allah subhanahu wa ta'ala di kakitaan sin kita nyo rin di hawabaw singgumi sumagawa adlaw akhirat kakitaan nato in Allah subhanahu wa ta'ala insyaallah pangayuon nato duwa amuin pa Allah ta'ala amuin mabilang kita nyo rin mga ipon niya makakita kanya adlaw akhirat habarman simahasut simahating di Allah walamma jaa Musa limiqatina wa kallamahu rabbuhu qala rabbi arini anzur ilayk qala lan tarani walakin anzur ila aljabal fa in istaqarra makanahu fasawfa tarani فلما تجلى ربه للجبل جعله دكا وخر موسى صعقا فلما أفاق قال سبحانك تبت إليك وأنا أول المسلمين
Paruman simahasud simahating di Allah. At tatkala nasabo na si Musa hingganta pagsambong lawangan niya, iwan sin Allah subhanahu wa ta'ala, magtuyra siya diya nagbisara sintuhan niya dahil haliyusin hijab. Simukat in Nabiullah Musa na ngayo patuhan. Unimpya ngayo sin Nabiullah Musa pa Allah subhanahu wa ta'ala, qala rabbi arini anzur ilaik. Utuhan ko, pagpakita to kako, umatod ako kay mo, atod siyusuwakan iwan panglaggo. Naunin jawab kanya simahasud simahating di Allah, qala lan tarani walakin zur ila al-jabali fa in istaqarra makanahu fasawfa tarani. Jawaban sa sin Allah Ta'ala, di kasin manusia aku kakitaan bang di pahadunya. Malengkan paaturan takaw pabudyaw niya Musa. Bang yaon tumatap hadiruunan niya na yampa mo ako kakitaan. Unin maksud. Hinhati niya, di ikaw tumatap ya Musa, hal mo yan. Bang kakitaan mo na ako. Bang sakay no sindakula, ringkay mo iwan punod pa, iwan makamdos. Amo na biya sinbudyan, way timatap hadiruunan niya. Falamma tajalla rabbuhu liljabal ja'alahu dakka wa kharra Musa sa'iqa. Na ti majalli mayan kanya intuhan niya nagpatampal. Pagsilak na mayan sinsahayasin Allah Ta'ala pabud, magtuyra nagsaruon doon nalubo. Timbudyaon. Nahinang baunbun nalumulumo. Wa kharra Musa sa'iqa. Ahal ini nalu'lu in Nabiullah Musa sarta piyunong. Naunin na inang parudusahan si Nabiullah Musa alayhis salam. Para hal kaya ingatan niya na intuhan di kakitaan dan di hadlaw dun niya, awak turun niya. Amuin na ngayo siya pa Allah subhanahu wa ta'ala, amuin kumita sinjat sintuhan. Naring hasawabit hawak tu piyunong ng Nabiullah Musa, sartain siya nakasayo na, falamma faqa qala subhanaka tubtu ilayka wa ana awwalul muslimin. Pagsayo niya rin kapunong kaniya lang si Nabiullah Musa, sampurna impagmahasot siyo kay mo ya Tuhan ko. Pagtawatan ko na kay mo insyukat ko kumita kay mo, iwan sa bunal tuod, ako na mula-mula mamarat saya kay mo daing hagawman ko. Naamoyat to yung piyamong si Nabiullah Musa alayhis salam. Hawak to kabati niya rin hakapunong niya. Nabanging katan kanabihan in sila hawak to nakalanggal kasaan, nakamaakdo sa patuhan, nagsaruon doon sila jimongjong na ngayo kaampunan patuhan. Iwan mga sila kanabihan, wala tuod nagbati laul. Wala sinipog na ngayo kaampunan patuhan, simparudusahan nila, gadiin na mahain sa mulya-mulya Nabi papanjarisin Allah Ta'ala. Amo in jungjungan na to Nabi Muhammadun sallallahu alaihi wasallam. Amo in Nabi miyasum sin Allah subhanahu wa ta'ala ring hakatan kalaungan iwan parudusahan. Sarta iplak sin mahasut si Allah iyampun niya na impardusahan sin jungjungan na to Nabi Muhammadun sallallahu alaihi wasallam nakauna limabay iwan sin susungon amo impardusahan tumop apag kanabi niya aparman sin mahasut si mahating di Allah liyaghfira lakallahu ma taqaddama min dhanbika wa ma ta'akhkhar. Karon ayampun na kay mo ya Muhammad sallallahu alaihi wasallam sin Allah Ta'ala in uno-uno na nahinang mo dosa nakauna. Amuin maitong dosa tumop habya sin pagkatao mo iwan sin uno-uno na dosa mawut hasusungon niya. Pagkain Rasul sallallahu alaihi wasallam iampun na si Allah Ta'ala impardusahan niya lima may iwan sin susungon impangasubo. Uno baha inhinang sinjungjungan na to Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam hawak to kaingatan niya sa lingkat-lingkat nikmat dihil kanya sintuhan. Nagpasa din Nabi bukol ingamman piakusog sin Rasul sallallahu alaihi wasallam impag-ibadat niya laway pagsukur patuhan
kal na hakatan kanabihan tupot jungjungan na to Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam in iyampun impardo sa kanya na limaway iwan sin susungon. Di matong kariwayat inkusog mag-ibadat sin Rasul sallallahu alaihi wasallam sambil nang humag intuhod niya pagtahadjuran hadum. Sambil mabanus pa ibadat na hinang sin Rasul sallallahu alaihi wasallam bilang pagsyukur patuhan. Dan Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, wallahi inni la astaghfirullah wa atubu ilayhi fil yawm akthar min 70 marrah. Rawahu al-Bukhari. Dan kan Abi Hurairah radhiyallahu anhu in aghniya diungog ko in Rasul sallallahu alaihi wasallam nagsabda, sabahan ko patuhan amo in nangampuni simpardusahan ko limaway iwan sin susungon. Sabunal tuod in ako masinangayo kaampunan patuhan iwan timatawbat kaniya hatiap-tiap adlaw lawi makakapituan. Bangin Rasul sallallahu alaihi wasallam iampun na sintuhan impardusahan niya makusog mag-ibadat sambil nang humagin tuhod niya pagtahadjuran doon. Hintiap-tiap adlaw niya makakapituan siya mag-istikpar sambil lumawi. Asumukod na to kuno ingin hawabaran na to. Magpaka-istikpar da kakita niyo simpardusahan na to patuhan hasa kahawa adlaw. Harugayang riwayat wa anil Aghar ibn Yasar al-Mazani radiyallahu anhu qala, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya ayyuhan nasu tubu ila Allah wastaghfiruhu fa inni atubu fil yawm 100 marrah. Kariwayat Imam Muslim. Dan kan Aghar ibn Yasar al-Mazani karidahan sa sinallahu ta'ala laong niya nagsabda in jungjungan na to Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kamu mga manusia pagtawbat kamo pa Allah ta'ala iwan pangayo kamo kaampunan kaniya simpardusahan niyo kal na bunal tuhod inaku magtawbat patuhan mag-istigbar patuhan hasa kahawa adlaw hatiap-tiap adlaw labi makahanggatos. Na dua riwayat ini nabangin Rasul sallallahu alaihi wasallam magpangayo kaampunan patuhan tiap-tiap adlaw. Hambuk riwayat labi makakapituan, hambuk riwayat labi makahanggatos. Gadiin na bahain umat ini. Bangin Rasul sallallahu alaihi wasallam iampun impardusahan niya 5 bayiwan sin susungon masih nagpakusog sin pag-ibadat. Gadiin na yung kita niyo. Uno na yung hinanguntan niyo. Para halhamasa na to inibihaon mabanus mga manusya amuin bukun na hat wala timunay sindi akan sintuhan sa sumagawa diugtol nila painliangan sintuhan. Long Imam Sya'rawi rahimahullah ta'ala in Quran kahaupuan niya atas 2 parakala, if'al wala taf'al. Long Imam Sya'rawi rahimahullah in Quran kahaupuan niya 2 ra hinanga bang uno hindi akan sin Allah subhanahu wa ta'ala halam sin Quran niya iwan sin Rasul niya wala tafal ayaw mo hinanga bang unim pianglangan sin Tuhan iwan sin Rasul niya halam sin kitab niya amuyat din kahaupuan sin Quran ay wima anabi ara kita nyuwaitaan immanusya wala timunay sindi akan sin Tuhan teng ha mga wajibat biana sin sambahayang 5 waktu inyat tuwis tahun dosa kay mo. Himano siya himinang simpiang langan sin Tuhan dosa ra isab sin tahun kato taniyo. Namamanus teng hamasa na to ini mga manusya nagmamaksiyat patuhan. Asubo kun na to kuno ingin hawabaran na to wahayakaw ginhawa wahayakaw baran namo barudusa ando pag-us na kau pagtawat patuhan mo singkatan parudusahan mo kal na bunal to din Tuhan mo makuyag
bunal tuod in Allah Ta'ala makuyag haipon niya amuin di matawad ding haparudusahan nila iwan bunal tuod in Allah Ta'ala tay maun niya impagtawad sin ipon niya at kala wala pa miyamawot immanahot maripawatang liog nila. Parman simahasud simahatin di Allah wa huwa alladhi yaqbalu at-taubata an ibadihi wa ya'fu 'anis sayyiati wa ya'lamu ma taf'alun. Ibanin Allah Ta'ala isa-isa niya amuin tumatay masin tawbat dahin ha mga tao magtataat kaniya ha maapon niya ingkatan pagpiyagtawbatan nila ay di maana maapon sin Allah Ta'ala ingkatan pardusahan piyagtawbatan sin kita niyo wa ya'fu 'anis sayyiati wa ya'lamu ma taf'alun iwan puasun na maapon sin Allah Ta'ala karna kalabihan niya iwan ulong niya katutan nyo innahinang nila kangian dukaing sadya dahin hado sa syirik iwan kaingatan sin Allah Ta'ala ingkitan hihinangon nyo dahin namayan hinang marayaw atawa hihinang mangi in Allah Ta'ala ampunon niya impardusahan sin ipon niya amuin mui mangarap ka niya nagtatawbat na ngayo kampunan. Aray nga sa wabyat tumag-us-us kita nyo, tumawat, mangayo kaampunan simparudusahan na to, patuhan. Kal na imano siya, minuwi nangarap patuhan halong pagtawat, tantuin sila gandahan sin Allah subhanahu wa ta'ala, sin kaampunan niya, iwan rida niya papasurong palong si sulga. Ampa amura ini inhambuokdan, amuin, mahinang sawab hikapapas atawakan hikasut sisinggin hawawaran simmano sa iwan sinyawalahan niya ring haparudusahan hawaktuin siya mui mangarap patuhan amuraim magtawad sa Allah subhanahu wa ta'ala napiyakuyag na isab kita nyo sintuhan tanyo Rabbul Alamin ayat niya mulya wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin arduha as-samawati wal ardu iddat lil muttaqin. Yung pag-us-us ka mo paglumba-lumba, maghinang simparkala, piyangdaakan kanyo sin Allah Ta'ala, iwang pagtaat ka mo kanya, inyan mahinang parsabawan hikadawhat nyo sing kaampunan, then hatuhan nyo Allah Ta'ala, iwan paghinang ka mo amal ibadat, amuin hikasampay, iwan hikasud nyo palom sin sulga. Sipat sin mahasud si Allah in sulga din diha ayat ini arduha as-samawati wal ard inlakbang sin sulga luag niya inablang niya sin gumi iwan sin langit isyun tatakamahan sin mahasud si Allah sin sulga ini uiddat lil muttaqin in surga yan tatakama sin Allah Ta'ala hamanga sila muttaqun isyun pagbahasa ng muttaqun amuin nagmamabuga pa Allah Ta'ala naghihinang sindiakan sin Allah Ta'ala iwan imaanib simpyang langan niya والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلا الله ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون. Farman simahasud simahating di Allah iwan amuin mga sila apabila nakahinang dosarakula biya na sin mga parakala zina iwan nakabuno tao iwan na sin katan mabilang dosarakula aw zalamu anfusahum iwan nahan niya nila yung ginhawawaran nila sin nakahinang sila dosa zakarullah fastaghfaru li dhunubihim dain hayat tiyum-tum nila in kabasaran sin Allah Ta'ala iban sin siksa niya amuin tiyatakama pamanga sila simulang pasara niya faman yaghfiru dhunuba illa Allah wa lam yusirru ala ma fa'alu wa hum ya'lamun na ampa sila na ngayo kaampunan pa Allah Ta'ala sindusa na hinang nila iwan wayroon mangampun simpardusahan sin ipon niya wat malengkan amurain Allah tabaraka wa ta'ala wat malengkan amuran Allah ta iwan in wahum ya'lamun iban in sila wala timutugdo na hinang mangi sabab in mga parakala ito
Kaya hatihan nila na, gamanin sila, tinggalan nila hinang mangi amuin langgal sara. Pa Allah subhanahu wa ta'ala, iwan simpagtawat nila sampurna patuhan. Kaya nga sabab ito mga palanggungan ko akama Islam, mag-us-us kita nyo magtawat deng hakatampar dusahan na to. Iwan tumtumon na to, ayaw tuod kita nyo mamung, in kita niyo baldusa, di nakakausan sintuhan ang puno ng pardusahan na to. Mamanus mga manos siya, magpamung amuin mga manos siya, nagdadaruha ka, pasara sin Allah subhanahu wa ta'ala, amuin kimalap, timaud na to, lando indusa nila magpamung sila, di na sa inilong niya maampun sintuhan indusa namo. Magpakasakop kita niyo mga manos siya, bihan, pero na sa inilong niya kaampunan sintuhan na pardusahan ko ini. Kaun mga manos siya magpamong bihat. Na inyan bilang ding ha mga sa laggo-laggo do sa patuhan. Imamong kita di kakausan sintuhan ang punon impardusahan ta. Biarasin sa kaula-ula iyan ta inallahu subhanahu wa ta'ala wayroon gaus niya mangampun simpardusahan sinipon niya. Hamba para hal biawandaan kita nyo sintuhan tanyo Rabbul Alamin halam sin ayat nya mulya qul ya ibadiyalladina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah inna Allah yaghfiru dhunuba jami'a innahu huwal ghafurur rahim. Farman sin Allah subhanahu wa ta'ala iyan kau qul ya ibadiyalladina asrafu ala anfusihim. O kamo mga ipon ko, amuin mga nag-ayas, nagmaksiyat, amuin kapangladjaya nila, sim mga ginhawawaran nila. La taqnatu min rahmatillah. Ayaw kamo mamugto ipang hulat-hulat sin rahmat kaampunan sin Allah Ta'ala. Bunal to, in Allah Ta'ala, masi-masi siya mangampun sin katandusa. Malengkan in kasirikan marasin tagkahinangan pahadarat niya inyan di ampunon sin Allah subhanahu wa ta'ala. Hatin niya yung mga manos siya miyatay halam kasirikan, hawala na kapag Islam, hawala na kapag Muslim, lain sila tatap halam kabinsanaan hadlaw akhirat. Inna Allah yaghfiru dhunuba jami'a innahu huwal ghafurur rahim. Punnal tuod siya rain Tuhan sangat mangampun lagi baing ulungun. Hari nga sababyat to hawak to in Nabiullah Musa alayhi salam, iwan sin Khidir alayhi salam, laung sin kaywanan ulama in Khidir in siya nabi, laung sin kaywanan in siya wali, adapun in rajih dan dito in siya ring hakan deng hanabi. Sabab di makajari in kaaunan sin wali tumaas deng hadarjat sin nabi. In Nabiullah Musa alayhi salam, iwan sin Khidir alayhi salam, nag-agad sila hatas bangka, hatas kapal. Nangasubuin Nabiullah Musa alayhi salam kan Khidir. Bagaya ko Khidir, biadi in ta'long in laggo in ablang sin kaampunan sin Tuhan. Tungod papardusahan sin ipon niya. In hinang sin Khidir, tiugom niya in lima niya parakat. Sarta ampa niya yutong magbing pataas. Intudlo niya yahon. Impamong sin Khidir, hamu yakaw Musa, uno, omba na ragdag harakat ini. Biya sin kabaksahan sin kitabang tahilo, gumili matapawaso kaka tubig aon san tumo, tubig mikit halimata. Yakaw Musa, uno, omba, karagdakan bahain dakat ini. Law sin Musa way, nabihan dalong nga ya Musa, ilaggo sin kaampunan sin Tuhan mo. Tungod paparudusahan sin ipon mo ay makna wayroon limitation sin kaampunan sin Tuhan tanyo Rabbul Alamin. Nasabot hadisul Quds kariwayat Anas an Anas radiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam قال الله تعالى يا ابن آدم إنك ما دعوتني ورجوتني غفرت لك على ما كان منك ولا أبالي يا ابن آدم لو بلغت ذنوبك عنان السماء ثم استغفرتني غفرت لك يا ابن آدم لو أتيتني بقراب الأرض خطايا ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا
لأتيتك بقرابها مغفرة. رواه الترمذي وقال حديث حسن صحيح. Dan kan Anas hambuk sahabat pilihan. In akin niya nagsabda in Rasul sallallahu alaihi wasallam. Parman simmahasud si Allah, ya ibna Adam, innaka ma da'awtani wa rajawtani ghafartu laka ala ma kana minka wa la ubali. Ya kau anak Abu Adam, parman simmahasud si Allah, tawag simmahasud si Allah ri hadisul Quds in katan anak Abu Adam. Tu kamu anak Abu Adam, hatat kala kau simuhod kaku iwan naghangad hulat kaku. Ampunun takaw in uno-uno na ing kaaunan sindu sa nalanggal mo. Lagi di na ako magparuli sindu sa muyat to. Subhanallah, in kamura sintuhan. Misan pa kafir, hatat kala in siya nagtawbat patuhan, nagbalik Islam pagbahasahon. Ampunun da sin Allah subhanahu wa ta'ala ing katansin, parudusahan niya. Makulit yawag na isang magbalik sintuhan na hadis ini. In anak Abu Adam, ya ibna Adam, in law balagat dhunubuka anana as-sama'i thumma astaghfartani ghafartu lak. O ikaw anak Abu sin Adam, bisan pamyabot indo sa mo paayan langit, ampakaw mangayo kaku kaampunan ampunon tarakaw. Tingka mo rasim mahasot si Allah. Ya ibna Adam, tiyawag na isab magbing in anak Abu Adam. Ya ibna Adam, law ataytani biqurabil ardi khataya thumma laqitani la tushriku bi shay'a la ataytuka biqurabiha maghfiratan. Hu anak Abu Adam, bang mo ako diyahan pardusahan makahipo sin langit. Ampakaw mangarap kaku haadlaw mahuli, ahal wala kaw sumakuto kaku ang sulag uno-uno. Tanto tuod anug haraan takaw bi'luag sin lingkalan sing gumi kaampunan. Ay bimaana imano siya amuin wala nakapagsirik pa Allah subhanahu wa ta'ala in si ampunon sin Allah subhanahu wa ta'ala adlaw akhirat. Nainyat to pakaradyaan sin mahasot si mahatinggi Allah adlaw akhirat. Haray nga sobet to mga palanggungan ko agam Islam hiwalik kumat utungon magbing kan Nabi Allah Adam alayhi salam. Bang in Nabi Allah Adam tunggatus katahon timangis. Hakal na simpardusahan hambuok amuin na hinang sabab kaya ko anya ring ha sulga harap maripababaw kumi. Hawihaon itungon natawakan tumtumun na to bang pila na baha intaod simpardusahan na hinang na to. Kung ano pa kita nyo magtawat magsusun magtangis patuhan. Baba yari pa kato tanyo impangumulan. Yari pa ukap pa impinto tawat laong simmaas-maas. Ando ayaw na to lugpason in wakto na to. Tuminggal atawakan lugpason na to in wakto na to usalon hipagmaksiyat patuhan. Kal na impagsusun tub-tub dari hadun niya di na wayroon na kamumpatan simpagsusun simpagtangis dito hadlaw akhirat di na tayo maun sintuhan nababayari pa kato ing kabuhi mahuli ipusan ko in tabdangan ko ini atawakan impatumtum ko hambuk kissa in kissa ini jimat hamasa na tuwihaon nawasa ko ha kitab si Sheikh Muhammad As-Sawi ha kitab niya Al-Lahadhatul Akhirah in kissa ini jimat hamasa na tuwihaon buktumpukan sin mga sila magdadaawa nakapagdaawa sila hambuk tampat atawakan hambuk kauman makulidian nila nagbisara in imam sin masjid sarta khirmat sila dahil nga mga panghurmati kanila sin imamin agi sin imam sin masjid jaon
mabaya ako aw hambuk din kaniyo amo imyari nagdaawayan makasubli ka kung magkhutba adlaw konsum. Kapag isunan si mga sila yung nagdaawa kay tudloy hambuk alim sambiling kay aunan niya siya yung nagkhutba konsum adlaw Jumaat. Nagkhutba siya yung mawdu niya tungod sa karatal maut, tungod kamatay, tungod pasalan hakubon, tungod pasalan adlaw akhirat. Hawak to sin khutba niya aw nasadya suwara makusog amuin nakaka sin attention sin katan halom si masjid. Hambok subol nagtatangis imilawak imulak. Iwan sin pagtangis niya hawak to pagsutba. Hawpoon tayong kisa naubos manin sambahayang inusog yaon siyok na matusin imam amon nagkhutba yaon. Sarta timindog na in subul-subul ini hampakimulkul pa Sheikh amon nagkhutba yaon ibang pagtangis niya sarta pamong niya hawno na kamo mga taymang hud ko. Mamaya ako magtawbat. Kita si Sheikh yaoning kahalan sin usog yaon. Mayroon misan pungot niya sarta iwan hamot niya hamot sira. Namaya ako magtawbat impamong sinusog yaon. Niyasihatan sin Sheikh inusog yaon sambil kawa nila yung telephone number. How punta in kabayaan sin Sheikh amuin bang sa marapat amuin makapagkita sila magbalik iwan simbataba guyaon. Pagbalik pagmeet nila magbing napinda na yung kahalan sin subul-subul usog yaon. Katinggalan niya na impagsiran niya. Katinggalan niya na yung uno-uno na maksiyat. Kakahinang niya sin lamaway. Sarta nakapamugin Sheikh yaon. Wallahi, sabahan ko pa Tuhan. Kita ko insa kayayan hapamayhuan mo. Insubul yaon, minoy siya matto pakauman hindaina niya. Kal na maksud, magbuat bakti sa kanina niya. Kando kiyugan hiina niya kal na napinda yung kahalan sin anak niya. Bangintag na yung anak niya magdadrugs. Dihaon yundungan na sin anak niya pagdrugs. Sarota, hadum, magtahadjud siya. Haadlaw magpuasa siya. Halom tubulan, pag-abot simbulan Ramadan, hinagi sin usog yaon kan ina niya o ina ko. Wayroon makakiparat simparudu. Mawaya akulong nga matto sa Afghanistan. Kal na wayroon long nga ya ina kuhit makakiparat at tawagan mahinang sabi kakiparat sin parudusahan ko at malengkan amuren jihad. Inaki kanya hina niya huon anak ko katukaw. Sumakawa long nga ya ina ko hawa ko ako matto pa Afghanistan ing kabayaan ko magdungan na kita makapag-umrah. Habulan Ramadan. Inagay sin magulang usog, yakaw uto. Ayaw mo na usalin sa sakatan ko yan, bihan takaw sa sakatan bago. Nalong sin manghud usog yaon, in ako magtutulak na pa Afghanistan, di ko nakakunahanin sa sakatan bago. Sa mabaya ako, mamisita matto. Kanda ama, pahan si pagkauman hanajad. Mahuli, doon man si Haran sarta siya nagniniyat matto sa Afghanistan magjihad, nagniniyat siya siya dahon niya magdungan mag-umrah ina niya, nagniniyat siya maghinang marayo hakabuhi niya sarta nagtawbat na simpardusahan niya dahil hawak tuyat to kapag meet nilewan si Sheikh sambil pa bulan Ramadan inaki si Sheikh nagkissa halom tubulan halom ibadat in kakahinang simbata yaon sambil doon man si Haran in kayaunan niya in siya na accident hakar niya sambil in siya mini parahmatullah halom kaampunan sin Tuhan insyaallah. Naray nga sa wabit to ilingkat sin magtawbat kita nyo magsaroon doon hapardusahan magkahinang na to mga taymang hudagama Islam. Kal na wayroon na sa luki-luki mano siya hindi hawawaw sing gumi amuin amurain mano siya miyatay timubtubin hinapusan sing kabuhi nila pagmaksiyatan pa Allah subhanahu wa ta'ala. Aray nga sa wabit to
impusan ko yung kabtangan ko. Mula-mula, mangayo ako kaampunan, katawakan, kamaapan kanyo, bangsaw pa, maon lapal kabtangan ko, amuin, bukon maraw, hamatatay nga sing kamo, ando, maapan nyo ako. Bangaon, kabis sara ko, kapakwa ko room ini, amuin imamo inyattu kiyawa kuring hakitab sin Allah iwan hasunna sin Rasulullah sallallahu alaihi wasallam iwan halilayan sin mga ulama na to. Adapun bangaon wala imamo inyattu ring hawa nafsuku iwan hapanasati sin syaitan. Pangayoon na to dua pa Allah subhanahu wa ta'ala amuin ampunon ingkatan sin parudusahan na to manahut maaslab. Wa aqulu qawli hadha wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamu alaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh.